أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمته حضرت محمد مصطفى بن حتى گوشه و روش دوام بکن. گلی مسلمانا دوی صحبتا خدا امی بحثا اوان انسانی گو زکات الواد چه امی بحثا وابکن که زکات لکید چه و زکات لکی ناچه دوی صحبتا خدا امی بحثا وابکن. گلی مسلمانا معلومه انسانکی گو مالدار بی یعنی جغینی احتیاجی ویا اصلی خانیه کی گوته درونی عربکا گولی سوار ببی جلی گو زوستان و هاوینی الخوب کی یعنی کتابی ویا کوپی دخوینی یعنی جغینی احتیاجی ویا اصلی وقتی کو مالی و قدری 8 غرام زیر هبی دبي 60.18 غرام وقتی مالی و او مقدار هبی جچلی گرک یکی زکات olarak بدن کایدی اف زکات گرک بدن کی امی بحثا وابکن. معلومه زکات شرطك شرط اسلاميه يعني پشتی کلمه شهادتي و پشتی فرض بونا لمیجی شرط سیای اسلامی زکاتا. خدا عز و جل د سورت توبه آیت 6 دا یکو زکات الوادچه و هاج مره بیان کریا. یعنی خدا عز و جل یکم هو زکات بده و بشخص خو بلی کرنا لهویت تکسی نهشتنا. اوان 8 قسمه گوت قرآن ده درباس دبن گرک زکات وری دائین جواره جغینی و مهو بده که نابه زکات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. خدا عز وجل دبي آنجق زكاة شفقير عليها ياد دوا والمساكين جمسكين عليها ياسيا والعاملين عليها يكو زكاة ددنا هبدو معموري كو زكاة ددنا هبدو يا چارا والمؤلفة قلوبهم مسلمان بوا لهي إيمانا و نا قوت ليا جبونا كو إيمانا و قوت لي بهم هو زكاة ديوا يا بيجا وفي الرقاب إنسانك كي كوليا خودی گوتی هفقا پر تبینی ازیت آزاد کم مهوی زکات دیدش بنا کو تقسیط خو بده. والغارمین یه دیندار قسم ششا وفي سبيل الله قسم حبتای گدریا خودی دا جهاد دکن. قسم هشتا وابن السبيل انسانی ریوی انسانی مسافر يعني الزكاة حقي وهر 8 قسماء جغيني وهر 8 قسماء زكاة للتجيدي ناچي. قال مسلمانا فقير كينا انسانكي گو امبيجن عمري غالب گو 6 سالا وقتي كو ماليوي كسباوي تيرا عمري بي غالب نكي او انسان فقير تحسبي. مثلا ام بيجن انسانك هناك مالي هيا
یان جیش خورد شغلی لی وقتی که مهو وی مالی وی وی کسبا وی بولمیش بکی لشست سالی هر روش احتیاجی وی بک نای مثلا بیجن دروجه دا حوجیا وی بده تشتا هیا وقتی گوت مالی وی لگوری وی عمری وی غالب تقسیم دکی هر روش چار تشت بيكتين وشش تشت جي بيك ناين اب انسان فقير تي حسيبي مسكين كيا مسكين اوا قمالي ويجي تيرا عمري وي غالب ناكي ام بيجن دروجي دا احتياجاوي بده تشتاهيا هشت حب دقدهن دتشت ناقدهن او جي فقير تي حسيبي قالي مسلمانا انسانكي گو خاني وي هبي يانجي وصايتا وي هبي كتابي وي هبن جلوي هاوين وزبستاني هبن اما مالي وي تيرا عمري وي غالب نكي اب انسان ديسي فقير تي حسبي مهو كاري زكاتي بديدا انسان فقير مهو چقاسي زكاتي ديوا يعني مهو چقاسي زكاتي بديوا انسانكي قوان بيجن جي تجارتي فهم بكي گرك مهو زكاتي بديدا گو كاربي شخورا آلتا بكري مال تجارتي بكري وشخورا تجارتي بكي داقنا حتى عمري بهبي إدارة خبكي انسانكي ام بيجن چفچیا يعني عرداد چني مهو يه زكاة ديدا بقدر گو كاربي هر شخورا عرض بچني انسانكي گو تجارت او پی نابن مهوی مال دیده تیراوی ساله که گو اداره خوب که چونکو زکات هر سال تی داین گلی مسلمانا انسانی گو دین کرنا سه قسمه قسمه که دیندارا خود دیندار کریا جبونا گو فتنا دنابین ده قبیله ده بسکنی ده حقی یکی کشتی دا گو قاتلیوی نبلیا ام بیجن شخصک هاتیه کشتن نزانن که کشتیا و ده اراد قبیله ده فتنه چه بی انسانک ده چه پرا دین دکی و خویناویه کشتی دده جبوناکو او فتنه بطفهه وقتی گو وی انسانی پرا دین کربن مهوی زکات دیدش بنا کوا دینه خو بده اما ایزنگینش بریکا خدایا هنگی زکات مهو نادیده یانجی دین کرنا جبونا تشتی حلال جنفسا خورا یانجی جبونا زاروک خوا یانجی جبونا جامی که چکریه دین کرنا یان جبو غیری وا اما دگنهکاریه ده دین کربن وقتی گو توبه کربه مهوی زکات دیه دا جبونا دینی وی یان وقتی گو دگنهکاریه دا دین کربن و توبه نکربه مهو زکات نادیه دا یه سسیا دين كريا جبوناكو بو كفيلي هنا كفقير اوان انساني گو دين كرنا اگر كو جمالي خو او دين دابن و آزنگين بن مهون كاري زكاة بديوا اما دين كريا ذات النبي السر دين كريا نج بريكا خدايا بدين جم جاميرا كي دين كرنا و اوان احتياجا بيك انينا مهو كاري زكاتي بديدا قالي مسلمانا انساني مسافر مثلا مسافرة دريديا رياويجي ريا حلالا وقتي قو فقير بي ذاتا مهوي زكاتي ديدا اما
ام بیجن ای دولمندا لی وقتی کو ده حال سفر دا وقتی کو مسافره به پرمایا نکاره بگه مقصد خوا مهوی تیرا کو کار به مقصد خو پیک بینی مهوی زکات دیده زیدتر مهو نادیده گلی مسلمانا مگو زکات جواهر هشت قسمارتی دائین یا باش انسانی کی گو زکاتاوی هبی وقتی گو اب هر هشت قسم حاضر بن زکات بده هر هشت قسمه هر قسمه کی جی بده سه باجوا ان اس اما هر هشت قسم نینن مثلا بیجن وکنها یکل سر زکات دگرهن زکات توب دکن نینن ام بیجن یه دریا خودی دا فی سبیل الله تنن ام بیجن یکو نو مسلمان بونا ایمانا و ضعیف اوانا تنن فقیر هنا مسکین هنا دیندار هنا و ریوی هنا و کولج حال حاضر تنن مهوی زکاتی دیوان قسمی گو هنا ان اس مهو بدي سه حباجوا يعني سه فقيرة سه مسكينة سه ديندارة سه مسافرة هنا كاجي جائز ديرانا قوم هو بدي صنفكي تاني يعني بدي فقيرة بتاني بدي سه فقيرة يا باش قوم هو سه فقيرة كيمتر زكاتي ندي وقتهم هو زكاتا خدا ان اس سه حبه فقیر مهو زکات بدیوا گلی مسلمانا 5 قسم انسان هنا زکات لوا ناچی مهو بدیجی زکاتا مهو دستوی مهو ددمینی یک جه اوی دولمند بمال خوا یان بشغل خوا دولمنده ام بیجن مالی وی هیا عردی وی هنا اراضی وی هنا یان جی شخور نورمال د شغله هکا بملی خوا هکا بمعمورتی و اداره وی دبی یعنی او مالی وی او کسبا وی تیرا عمری وی غالب دکن زکات لوی انسانی ناچی انسانی کولبن زکات لوا ناچی و بری لسیدا زکات ندچو اما حال حاضر جبوناك والسيد جبيت المال بحرا وهاتي قد كرن معاشي وهاتي قد كرن حال حاضر للسيدة زكاة دچي ويا باشي قم هو بديوايا انسان كافر زكاة الوانا چي ويكو خوي كرنا وا دستويم هو دهيا زكاة الوانا چي بنابه فقیره مهون کاری بدیوا اما بنابه گو دیندارن یان بنابه کو دریا خوده ده جهاد اتکن مهو کاری بدیوا یکو نفقه وادستو مهو دهیا اما بنابه فقیر بونو مسکین بونه مهون کاری زکاتی بدیوا مثلا خوی کرنا پیرکا مهو دستو مهو ده واجبه مهونکاری زکاتا خود ده پیرکا خود خوی کرنا کچا مهو دستوی مهو ده واجبا مهونکاری زکاتا خود ده کچا خود کوره مهو یه بچوچک گوه بالغ نبونا خوی کرنا و دستوی مهو ده فرضا مهونکاری زکاتی بدیو یانجی کوره مهو بالغن فقیرن لبلی آسقتن yani nikarin bişoğlun muhunkari zekat ebdeva. Çünkü gerek muhova khoy ki. Ama insanaki kurevi ceya u ifakira u vücuda viji sağlama baf kare zekata khobde kure khwa lgori mezhebi imam Şafii. Ama lgori mezhebi imam Hanifi باب نکاری زکاتا خوب دی زاروی خوا و زاروجی نکارن زکاتا خوب بدنا بابی خوا
يعني ديو بافي خوا لقوري مذهب إمام الشافعي باف كاري زكاة خو بده كوري خوي فقير يگو جي فقطان ديا و إساغلما يعني نسقطا اما كور نكاري زكاة خو بده ديو بافي خوا گرك ديو بافي خوا خوي بكي قالي مسلمانا دانا زكاة ج مملكتكي قومهو بشين مملكتكي دي لقوري مذهب إمام الشافعي نقل زكاة بكيرناي يعني إنسانكي لكو دريبي قرق زكاة خبده فقيري ويجهي لقوري مذهب إمام حنيفي وقتي قو المملكتكي دي فقيري دها حال خرابتر هبن يانجي أقربائي وي نلجا من المملكتكي دينا مهو كاري زكاة خوا بشينيور اما انيا باش يكو زكاة وي هبي گرك زكاة خو بده و فقيري مملكتي خوا پشتی گو زكاة وي زيده بو جوا فقيرة زيده تر بو مملكتي دهاني زخوا گرك زكاة خوا لوي دي بلاكي لبلي إنسانكي حال حاضر لقوري مذهب إمام حنيفي إنسانكي قوام بيجنج ديار بكري بأزي زكاة خوشين مميرديني أقربائي والوربن چيد بي قالي مسلمانا إنسانكي قو ديني ويل شخصكي بن بيجي بحيرة أو ديني منالتا بديلا زكاة دا أو بكيرناي يعني نابي زكاة چونكو زكاة گرك مهو تمليك بكي يعني بدي شخصكي أو جي قبول بكي أما إنسان ديندار گو شخودية يگو ديني ويا لنجير بيجي بكا زكاة بدا من داقنا أز دينيتا بدم اوجي زكاة بديه دا و بيرا اويدي ديني ويلي وگريني چيد بي يان او بخوا ديني ويل شخصا كينا هر زكاة بديه دا و او پشتي گو ديندار زكاة قبول كر بيرا بحيرا ولا شخو ديني تجي المهبون هما هشترا بديرا ديني تدا اوجي چيد بي اما گو جير بيجي بميزنا ازي زكاة دمتا لگرك تديني مبدي او بكيرناي يانجي بي او پري منالتا بلاد بديلا زكاة دبن او جي بكيرناي قالي مسلمانا اوان تشتا زحف و نملينا گرك مهو زانبي انسانكي گو زنگين بي گرك زانبي زكاة لكيد چه و گرک زانبه زکات چقاسی تیدا این وقتی گو زکات دده به خودان خیر جد بی جان هنک انسان دبی فقیر نینن که امف زکات دنه که یعنی تام دجهوی دنادن اوانا کماییا وقتی گو زکات اب هر هشت صنفه گو خود تعالی قرآن دا گوتن زكاة نجهوا زكاة مهو دستوي مهو ددميني إنساني جو مالدار بي لسر فرضا جو زكاة أخوا دجهوي دبدي قال مسلمان مهو زكاة بالشخصي خو كاري بدي ومهو كاري يكي جبيخي وكيل بزكاة مهو بدا نيت زكاة دجي فرضا چكو زكاة عبادتا وقتی کو زکاة خو وقتاند یان جی وقتی کو دا فقیری یه نیتا خوله اینه یه به اف زکاة مال منا قال مسلمان جانا و هاجی تی پرسین دبی ما ببانقی سر انترنت بانقا جلکی یان جی بپوستی بحوالی افتی مهو زکاة بشینه چه دبی چه نابی بلی چه دبی و نملی اولان گو او زکات بگه دستی فقیری
يعني إنسانكي الديار بكري بي خواست بو زكاتا خو بشيني مرديني أو فقير المرديني سر ناوي بپوستي جير بشيني چد بي دنقل زكاة دا مصرف عايدي خودي مالا يعني ام بيجن بأزي ملياركي شين مش فقيركي را بپوستي وقتی گل الپوستی 5 میلیون ورنا قد کرن گرک خودی مال و 5 میلیون بده ملیاری تمامتی بگهوی فقیری نکو جوی ملیاری گرک کم بی خدا عز وجل ما بگرین جوا انسانی گو بحقی زکاة خود ده قالی مسلمانا بلکی هنک تشت یک ورنا پرسین هي هبن إن شاء الله جانا ديجي أمي بحثا زكاة بكن كا زكاة برا جتشقاسيا كا زكاة أمبيجن حيوين جتشقاسيا إن شاء الله وقت يقول احتياج شي ببي أمي بحثا ويجي بكن خبردانا ما داوي حمد ربي عالمي ربن